ole tuntum chu kan Asian pui South Korean boy band hlawhtling Bangtan Boys BTS tia kan shatlar te hian bialnu an nayem ti lam kan thlir ve thung don ani me chelam khalo phur hur lo ula inri ru te alo nat pha ange chuan le subscribe ve lo tan khonga in min lo subscribe ve sham ula notification bell me ba ka like le comment sub te hi anwam ve nia amma sa in BTS chanchin toite en lokang BTS te hi kumsang ni som khan anin dina member pasari an oma an album masaber too cool for school kumsang ni som pathum khan an tang zara heta chang hian lar tanin ahnua album dang tang zar zelin South Korea mai nilo kovel puma tunlaya boy band lar ber pol an ni ti ilakan soi so lawang hetiang an lar chhauna kalkonga hian record lo omsa an break chhomol mol mai boka kumsang ni som paruka an album Wings kha South Korea copies 1 million album shaltin masak berani kumsang ni som pasari a US lama Korean clipui an hantle tir tak mai chu sales record shang an break chhomol mol maya Recording Industry Association of America RIAA achanga Korean group zinga certification dong thei masaberan ni heba ka hian Korean zinga Billboard 200 ta top ni thei masaber ni in khovela lar The Beatles nuwa BTS te hi Billboard 200 ta album number 1 ni thei pali neirang thei masaberan ni kumni lek chungin an album pali 10 Billboard 200 ta number 1 an hau vekani tin an album Love Yourself Thlir hi Korean zinga US certified platinum dong thei masaberani bok BTS te hi artist zinga South Korean history album shaltam beran ni boka kumsang ni som pariat khan IFPI Global Artist Chart chinchya danin khovela artist zinga shal chaber pahni na ni in anlisa non-English artist omchun an ni bok 26th Billboard Music Award ta Best Top Duo Group Award dongin kumthum chung azonin top social artist lomanan lodong to boka kumsang ni som pakwa Times 100 most influential people in the world an lang boka Forbes Korea in kumsang ni som pariat khan most influential celebrity of Korea an puang boka kumsang ni som pakwa a Forbes Celebrity 100 ta BTS te hi somli pathum na ni in khovela celebrity zinga poisa lalu tamber te zinga po antel phata hialani ole tuna chuan an mimal nun lam chanchin kan thiranga band member te mimal chanchin thei angatam kan lakhoma an ma ni chu isha chan hlom em kha ni e khovel puma an army la shevelo kanom takin BTS te hian an fans te hi BTS army ti inan kauchina ti chuan BTS army tam tak te chuan an mimal nun ngai zong an nayem ti vel an ngai ven emema ma se apikin Korean celebrities te hian an nun an ulukin ming chiat na po an nei khat viau mai an professional ti mayang tin an ni na an shi chianga mi ngai zon run an ni ti te an mimal nun tilang sar lavin anin da private thiam bokani tuna hian kan sha te chin lo thirila en hathawai le jin ten enge inzom na an nei ti te ila shimayang tin BTS member te chai thluturin eng angme chiange an ngai nat eng quality nge ne ngai ti te kan thlir hodon ani ama sabera chuan RM hi ama chuan rap monster tia shat ani boka aming dik tak chu Kim Namjoon ni in September ni som pani sangka sakwa somkwa palia piang ani a BTS an leader le rapper ani bok kumsang ni som pariat khan a solo mixtape pani na mono atlang zara hei hi Korean mimal zinga Billboard 200 ta thengsang theiber ni in somni paruk na lai han theng phaka RM hian high school ka lai chuan bialnu anei ve chin thu asoi chhuaka masi abialnu chuan mi pachian anga ema wangin rilruna takina siama anin chen pha hial thu asoi bokani chuwang chuan himlo riawin aum pha chin boka heti hunlai hi chuan tarmit abun chin ti thu soin meichia han hi viau turchi ani lem lo thu asoi bok masi fan sam tak chuan a classmate ni kanchak viau thawang ti achiang ani kumsang ni som pasari khan Billboard in an interview na a BTS album Love Yourself outro a meicha chungchang ashila hi album outro atana chaber tura karin na chanchu thilkheng tam taka om kamanga itak mai katonga chu tuna hian kamanga iberani kari rupo abwai hle a mangai na kazong china heshing nun hi abwai thak tak zetani ati a omjiania lang chu RM hian abialnu hi amanga hle a nakina chuan minlamel sia tir ngei be seila asoidanin angai zong du zong chu sexy tak mai thuak nei ve tak thil ngai to thiam tak le mani injing tok tak mi ani turani tuna chi chuan amimal chanchin zo na lam reng achang du shi lawani v he tangwal mel chatak mai hi high school ka lain ti du da le fiam thu tho na na man chin ani ringem ama nge in soi chuakin achian chatak nia shat te po in antinom na ve thau china
kanin ko ngai vewa ma se karil ruwa chian tak tak anga min ngai lovin an ma ni aya nep zok le an thun wai da theya min ngai ni in kasia ti in asoi vi ming pum hi kim te hiang ni in December ni som thum sangka zakwa songkwa panga a apianga voi khat chu a chian pakhat chuan birthday party kal turin vi hi asom ve a ni ma sila midang zong chu an party nei na mun tur shil vekin vi che hi a shil ve du lo luya ti chuan na sa taka chap chungin in lama a hota ni thudi ka sha chwa ma dar kar tam fe po na alo ngak ngat ngata anu dewa a chian chen khat te chuan a chian dang ten an thik wanga ti an ni thu alo shil ta ni tuna chuan milar tak mai le mi du alo ni ta sia a chian ti hau kha anin chir ve ve to mai the ni vi po aron lar chau zela thu thang vela chuan vi le zai thiam meche group red velveta joy te anin date ni in thu thanga oma vi hian interview na a hun kal to a ammangai na chan le lo chungchang a soi chhuaka ammangai ti a sha chwa shila tum chuanin he mechia hian phone po lo pick up du lawani thu thang dang om le a he zai thiam hi offense pakhat nen anin kopani ti in henu ming hi hai ani anjinga achan chu vi hian Instagram lama achil post caption a hai ti aman fo wangani offense ti chuan vi hian bialnu hi asoi chuak du lawa ha hi na pek zungbun po abun jengani anti an chungchang hi adar chakin offense te la in shat an chak na samai sia BTS management company Big Hit Entertainment te anin rol angai pha ta hialani Big Hit Entertainment te hian official announcement ti chuakin vi le hai te hi chian tha mai anni ti in thu chu an siamani anwa vi hian bialnu tam tak anei to thu so yin tunen ma an serious ngai lo thu asoi boka tuma serious pui takin inzom na kala nei ngai lo hei wang hi ni ang ni som ni aya re ko pui kala nei ngai lo ati hei ba ka hian British actress Kaya Scodelario hi meichia a adu thu sam angte uber ani thu asoi boka ani la pasal nei to alo ni boxia a ko pui ommi ala tong lawani mel vi hian meiche lulul le indu tok tak ma seril lu thasi azong mega a meiche de du zong chu ngil nei nanga atak le nu le pa za thiam tak sum le pa enkol thiam tak ani turani J-Hope ming dik tak chu jung ho siok ni in February som pariat sangka zakwa songkwa palia piang ania Rookie King Idol episode pakhata J-Hope hian dynamic duo solo perform adu na chan chu bialnu hlui asha chwa tir wangani a anin chen alak na thu asoi boka bialnu du mai kaneya ma se mi padang hlena min kalsanani ti in asoi anin ngai zone live vel ashireng china tuna chuan a mei chedu zong thandan tura te na thar anei thei pha thungani a mei chedu zong chu ama support thei tu tur le ama chau ngai sak tu turani a chuba ka le khachiar ngai na midang te ngai sak thiam mi le erong bol thiam tak o lokin BTS member te hian an mei chedu zong an soya erong bol thiam ti hi atel veka an hun chep thin em wangin ma ni in ngeya erong bol tui tak an ei chak pu ani mai thei erong bol thiam le angai ni hi suga ming dik tak hi minion ji ni in March ni sari sangka zakwa songkwa pathum khana pianga BTS atel ma hian suga hian atak salandan chungchanga harsatna anei na sa chin le a thawlu tuka insia in ain dai de reng mai boka tin sports lamna sa takin ati chin bokani hezai thiam hian thatok launia in nga yin depression anei pha hiala indai le hun to in kasia diktak chuan tuna hian kaji tur ain kazang mai thei mi puite ma a television alan ngai na a ka ommeka chuwangin kalandan tura diktak ni apoimo berani ati ami malnun lama po harsat na anei china ni mel middle school ka lai dei to a abialnu nei dan chungchang dangdai tak maya soi chuaka arukina classmate pakhat chu angai zong maya ti chon chiana asiama ma se aril lu dik tak chu a shil ngam box silo ti chuan ammangai na chungchang chu local radio station a ziakin athon ta top mayani a classmate ril ru po chu alo ne ve ani nge yang ani po chon alo changlet ve ta a nima sila anin kara neu om chawin rei po in ngai zong lovin anin chen le ta ni suga hian nakina chuan bialnu tharemo bial pathar suga hi LGBT chu mani an puikop support tu ania interview an nei na a bisexual anga ngai theilek lekin atong chwaka mimal le a che vel boruak ka ngai poimo du zongi mem po ka nei lo tin meichia chau po an ni lo ti ina soi chwakani tuna chuan tuma ko pui nei adu lo thu soin atna a che ril ru apek thu asoi boka ani na taka chuan an management company te hian heng tangwal te hi midang te ne na anin kar chanchin tuma shat lo turin an hubet ne ve em bokani Jin hi aming dik tak chu Kim Seok Jin ni in December ni li sangka zakwa songkwa patni khan apianga Jin hi Korean comedian lar tak Lee Guk Junen in date angin na sa takin athang china
jin hian BTS album masa pathum album nota liguk ju chunga lom thu asoi nuwa le comedian dang Josie ho an fiam thu a liguk ju hian idol trainee lai tlangwal mel chatak mai adate mek tia soi chhuakin amingero asoi langlava mirin helna azwal pha na sa ememani li le jin te social media lama po anin comment china wang hian fans ti chuan anin ngai zonga an ngai nget ve mak mai boka baka jin hian a mei chedu zong chu zum lampang ti in alo soi to chin bok nen ma se anu dewa li hian radio star a jin nen hian ingai zona an nei lo thu le chan thatak chau an ni thu asoi chhuaka ani chuan jin hi a single ti na ni a mei chedu zong chu zum lampang deuh hlek erong bol thiam tak le ril ru thatak ani hetiang mei chia te tan chuan be sei tur la omani chu jinan milar mei chia a star deuh chu an hathaway ani a ma se ani la ko pui lo nei to boxi a nula chelo deuh deuh ho kha chewat wat mai te u Jimin hi idol zinga lar berani a kumsang ni som pariat Gallup Korea te survey danin most prefer idol number 1 ani a Jimin ming diktak chu Park Jimin ni in October ni som pathum sang kazakwa songkwa panga khana pianga ama hi aduom boka BTS member te hi meichia ni ta sela tungi ante tang ti zo na chu a member puite chuan Jimin ti in an chang chupani a feeling midanga ngai saka mi har satna te ashe thiam chin Jimin po hian alandan chungchanga rilru lama har satna anei ve china ama in puangin thawa intia ain dait na sa chin le a band member dang ti chau ni lavin a fans te po in thil a chaturin an nor china twittera Jimin tikhani chalutuk I perfect ti in an shil chin Jimin po aril ru nuam ve ta dewanyange ain dait na salutuk po chu asim tani Jimin hi idol dang pakhat Kara ami hansiang nen soizom an ni china he Kara star hian weekly idol show a Jimin nen anin karan zo in mama mia kan promote like khan kan hun ai nang fu pala khata chang khan kamita lakhop mai tia alo soi ve bok wangani he baka hian Jimin hi red velvet a chagi nen soizom an ni boka Jimin an red velvet te angai na thu asoi cho achangani ma se heng te hi thu thang mai mai ani a Jimin hian vantang siata ngai zonga nei thu alapua ngai lava idol True Colors radio in an interview chumin Jimin hian a mei chedu zong soi chhuakin kiu deuh le du omna riau nei ati a du omna riau ti om ji an zo chian chuan achanga chim om ve deuh hlek ti in a changani tin abial nu tan chuan ama ayat niam adu thu soibok Jungkook ming diktak chu Jungkook ani a September ni khat sang kazakwa somkwa pasari khana pianga ani po hian BTS som madwin ngai zonga nei ni mela a classmate ni in aming chu Park Sewon ani fans cheng khat te chuan an pani thalak po lo nei manin Jungkook hian a fop ni om takina langa heba ka hian Park Sewon hian tuitin bialpa boy atana hun nei manlo ane ni ti thu alo soibok nen ma se thalaka mi pa hi Jungkook ani nge ti fiana ero a omlava official takin anin ngai zong chin ti pomna po a omlo bokani Jungkook hian a mei chedu zong soin mei che hrisel thatak le mei che fing tak midang elna ril ru nei chin mi zai thiam le erong bol thiam tak an ni turani ati Jungkook hi Ariana Grande concert na akalin stage a che dan velin an ne thu asoi chhuaka keiporim zokin ka injirang ati bokani Ariana Grande hian an pahni thalak dun Instagram a posa captiona ka showa ilo kalawangin kalom lut tuke Jungkook katan hlulutuk ti amang ve hialani Ariana hian he thalak hi a phone lock screen a po amang hiala anin car hi kanlonga event chunzom zel don nia tin Jungkook hi Dolly Parton ngai sang tu ani bok ti kan sia Grammy Awards Dolly Parton perform lain Jungkook hi hlimwangi na mitui lo ta hialani aben met te hi ama aya upavekan ni a achian te hian ama hi an enkol salian ang dewa an ngaya RM soidanin patak anga omvel hi atu chin na a ataka chuan adu omrewania ati rol tharil rupu a hanwar kwal vel chin te hi adu omrewania anwa hian chungkwa ang mayan ni a anma ni cheu hian apartment chanvek an neina a hannam donga chen ho an thangzo kani alandan chuan BTS ti hian tun nai maya chuan ngai zong an nei soitura omlava an soifo angin an army te hi antana hluber te chu an ni ole lodu tok le don phot maila BTS member te jinga hian tunge idu ber mei chetan tunge star bera ibialpa atani du ber ti te comment lama isoi haule ang umyang chuan kan video te milo ngai hlusak china wangin lom thu kan soinon le a next video a Milarte chanchin ngai nom tak tak nen kanin hule effect on nia